40.000. Wah. Tuge yang ikapangan yo. Aram ako. Pengtat ko ulun mo. Aram ako. Alangnya raja ko pula dikiyak ko. Weh, nangkapa ko? Ulegi boya juku. Ulegi to. Ulegi. Iyo. Weh, teko menrini na. Apa ya? Wilayahku. Wilayahmu. Weh, kau lupa bangka ya? Apa sih kejubungku? Toge andudu ko. Udah dikiap ketawa balik-balik ko. Ya, jumuk ko. Lupain apa sih kejubungku lu? Panik ka. Weh. Tekuan legarana. Iya lagi tadi. Sangat jahil lah. Kira yang jo. Oh, anu arena sesama pak. Oh, cuma iri birinting kasaga. Iya jo ni. Tego turun nak pabangkin. Memang ujon jo teteri. Sangat jahil lah.
duduk ya. Masa? Oh yang jomangi, hisengin jo. Enak, yan jo pataya tampan rini. Pataya tampan no. Kulenan jo, anu sumiti ni perangnya mata. Tekorong, apa na boyan jo mai? Woi, ikusemi apa na boya? Tekorong na mau gime pawan ni ro. Lapor ka na apa ni boyan? Jangan pengen anu. Kamu araki. Ini lali kacamata lelena. Iya. Woi, melapor. Kenapa itu kamu ya? Apa itu? Lapor tuan. Lapor apa? Tuan cari apa tuan? Saya cari burung. Wah, burung tuan. Burung. Apa tuan? Burung bangau. Burung bangau tuan. Iya. Oh, tuan cari burung bangau. Iya. Kalau burung bangau tuan sudah banyak terbang. Di mana? Kita lihat di situ tuan. Di mana? Kita lihat di situ tuan. Di mana Bardomes? Tuan jangan kasar sekali tuan. Ah, saya cari burung. Ya tuan. Kita lagi cari burung tuan. Iya. Itu sana tuan. Di mana? Angin di situ. Iya. Kau cari apa? Cari ikan tuan. Kalau cari ikan di sini jangan kotori. Siap tuan. Iya. Saya pergi dulu tuan. Iya. Aja nak anak. Wih, nasi sapu tuang. Ini pepep pergi aja ya. Iya, mulintang kita. Kita nami manjang. Dari sana sakan nak. Lari ya kami. Woi, bela-bela kau besok kita kalian mau apa karena tahu? Woi, weekend. Siapa itu? Mantap kau jual mantap kau. Dah lari kau. Wih, tidak kayak buat apa? Wih, teko bati-bati deh. Boleh mati cukup ada. Tidak mana ni kampung. Alle jalan. Mana emosi di. Wih, kau patolong-tolong, no? Ikaw patolong-tolong ya kering. Wih, ikan tadi saya pancing. Ngapa na tuan aku? Mau mati cukup. Ada. Sisa lagi. Bardomes. Aju kulompo na karai. Oh karai. Gapay aju. Woi. Aju kuku. Woi kuku na nitong. Woi. Woi. Tena. Kenapa nitong? Woi. Woi. Si urus sumago anggap pamajuk. Woi pancing. Si urus sumago.
Menyerang tuang. Ini ngapa nutenan umate? Tua kucini ya tembak tuang, tembak saja tuang, burungnya belum mana? Sini kisah si nampe. Apa aja bukan? Lompe juga kan lo? Lompe. Apa sih tuang? Yang bukan memang jangan tuang. Satu sama. Bebek juga benda. Kau tahu patolong-tolong tawa. Ya supaya patolong-tolong ya. Lu selesai ulunna. Iya sambil. Siap tuang. Diri mati tuang. Tembak tuang. Sorry tuang. Jangan ribu. Kamu cara memang jadi kiri. Mana? Pipi masih. Bagus. Ngapa kau? Masa Ngapa kau? alengir ko sa anak ko. Alangir ka. Diri kami ko palangir ay no. Dili langsung yang teleberan. Kau iya kamay. Akan jawab ya. Kau kami palangir ay no. Tony. Ay na toli na palangir ay na. Katulog ka musud ko. Begini, itu kayaknya dari tadi suara tembakan. Lampukan. Mungkin itu adalah tuang. Lebih baik begini, kau pergi melapor sama Pak RT. Pergi melapor. Iya, melapor. Lapor. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Pak RT. Ya. Saya melapor Pak RT. Lapor apa? Saya tadi tangkap ikan Pak RT. Iya. Saya lihat tuan menembak kondo. Iya. Kondonya terlempar. Ya. Tuan juga tak sambilang. Oh begitu. Iya Pak RT. Cari cepat, nanti busuk. Ku cari ke Bang. Iya. Iyo pain Pak RT. Ya. Alam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, nak-anak Pak RT toh. Iya apa? Suruh kimbau ya. Pak RT. Pak RT. Oh, apa nak-anak? Pak RT. Kimbau yang teteres sebelum namen boto. Membusuk. Oh, bagaimana caranya kita mau cari? Sedangkan ini sungai Jeneberang dalam sekali. Lagi kah? Lantangi. Degoro. Keme anu. Alle bengukur, alle sanda. Ya, ada. Aneh. Iya, ngapain? Kiti kasakin barang ban naji. Barang banda ji. Iyo.
Toye ko. Kucing ini. Kapela namanya. Pelangamang. Alisayo kurung. Iya kukur mina. Kukurnya. Bukan namanya. Ang apa ko? Ulang tak. Siapa ko? Lantangi. Kaku ka na memang ya. Napanuka na sa akin na jibaramban na gitiga. Iya kita sakit marah-marah nak kita. Kagitiga langi. Langi. Jangan kau. Jadi bagaimana Mini? Lebih baik begini. Bagaimana? Kita bikin jembatan. Jembatan. Bukan jembatan. Apa ji? Palimbangan. Palimbangan beng. Bukan palimbangan. Apa ji? Patetean. Carian benar. Weh, bukan. Apa ji? Pajambangan. Anda kurang ajar lagi. Anjo ni weh. Puna palimbangan patetean tonji. Puna patetean palimbangan tonji. Pajambangan. Kita ini lepas kita dan taman nih. Begini, lebih baik kalau mau bikin jembatan orang biasa ada anuna. Ada kayak bambunya. Iyo. Sabar mau punah sungai jenek beran ja biasa luruk kali-kali bang. Kemai. Weh, dia tahu ah. Oh, tapak dan dia tahu tapak dan tapak. Apa itu bambu ini? Luruk kali-kali toh. Jadi bagaimana caranya ini bikin? Weh, punah pare jambatan tawa apa sebolona. Apa sebolona? Baju pin punah di apa sebolona. Jadi kaman nih, nenam pare lagi. Weh, ini agangku cara di parit kalubang. Nah, injo. Aceh. Ya, ini kamu bisa. Cara di parit kalubang anjo. Ali pare ni jambatan, tak limbang kita teri. Weh, parit jambatan tawatian na Apa tiana? na sere. Kok patagalan na sere. Oh, ya tahu. Weh, kalau mana siapa dah? Apa kalau mana? Keke mau kau? Tiga, empat, ya. Ya, Kan nabi, patin tirung. Patin tinggi teteri. tinggi kau. Kisipku. Woi, ang apa kau? Anjing kau kata nyiku kau. Oh, anjing kau tahu kau di. Sakit. Si Alipi. Lebar nih. Alipi panu. Ya. Kasajin nega. Kasagi tahu. Iyo. Jadi kau mana? Weh, Inaik pare gini. Tugorong. Kasajin na. Kan kau pare kita nggak? Ikaw man eh. Inaip pare gini ka. Kayaknya pare gini. Ane kau pare ito. Iyo, una kau pare ikaw monteski. Ikaw tenski. Ikaw tenski ka kau pare gini. Katetena dia senga yang kana kasagi tayo na. As ko pa na limba man. Weh. Puna nangani tahu anjo nang tali. Asada kira tahu. Oy, besar. Weh, sahara memang ko. Weh, Yo, weh, guna limba na. Guna tala na. Bayar nga guna guna. iku palonya niya ko boy. Oy, nya ko. Oy. Iyo, naguna na kukanan ko palonya ko. Iyo. Hindi ako. Oh, kukanan. Katuto mo lu. Weh, Ngapay? lima ka na. Iyo. Ada guna. Imoro na Imoro talangan ka ko. Aleluya puna talem. Weh. Sahada mo na. Sa hadap ko. Oh, sahada. Sa hadap. Utang lagi. Woi, sadar siya konyo ka. Sadar siya ko. Oi. Sadar di sadar. Kaya ko di palunyang. Apa ini? Ini pare gini. Ikaw po lagi. Ikaw pare gini. Aneh aduh. Jadi tekaman nih. Puna ka manjo. Apa lagi bisa yang? Bisa yang? Ya bisa yang. Apa? Perahu. Bukan perahu. Apa ji? Lepa-lepa. Astaga. Ayo di kana perahu.
Woi, begini. Bukan perahu. Apa nih? Andong. Ya, andong bego. Ale saya tanang. Woi, kalau andong baru turun sudah tenggelam. Bisa mi. Begini. Kalau mau ki menyeberang to bikin perahu, saya jadi Pak Dayuna. Siapa mau jadi perahuna? Saya bisa yang Ikaw mantang mo ko din eh. Mantang mo ko. Mate magi enak suruh mantang. Oh, keren. Woi, kaman na yung kaman na ning kanan talian nito. Una niya tanga-pangapan kung join depan tampan na tao. Pawan saya turibala ka na. Katanya na pon tumulus cicilan ko. Sana jijahin agak kunyo di Bali ya. Sana jijahin na. Oh, kudonggang. Punair kita wan tali sikir gi. Sikir ko. Ikaw ya. Lagi saja. Oh, kudu. Nantalian na rin na. Hati-hati kau diagangan. Hati-hati kau. Iya. Hati-hati kau teman. Tinggi kau mga. Iyo, hati-hati kau. Ngapangasin ko? Uy, ngapa ko? Wag naman! Kaya sasama kapo. Ingaro no binali tawa. Baliang! Yan yung may ngaro eh. Wag naman! Yolo! Tayo, poso. Poso ko siya. Tayo na nasela mentale drin eh. Marabot, di pa dyan ah. Tayo na namon, saraming kalap na badukaram. Oy, ora. Oh, karo-karo ko kurong. Ang pundaring inyo. Ang abin yun. Begini. Ang isin niya ko selang. Ikaw ang isin niya ko selang. Ang isin niya. Inakit na akong ngasin. Tena, mikang isin niya langin. Langin tawa nung. Langin liyo siya selang. Biasan niyo. Liyo. Inakit mo rin ko. Liyo. Inakit riolo. Inakit mo rin ko. Pero kung ang pundaring niya agad. Karo-karo ko kuno may purari niya ka nga. Uy, ang bantu mi aga nga balik. Ikaw mami. Naken eh. Naken. Itayaan niyan dyan aga nga. Yolo pa ko. Ibila na kasi magangko eh. Uy, sampai na ko. Jauh nanti mangku tinggal saya. Iyo tunggu mak. Papaji kiro salorakku. Ada urus sangatku. Satu. Tunggu. Sumpah lagi ya, lagi tumpang. Tumpang. Weh, anda kudu ngapeng nih. Teh kurung. Ada apa ini? Si Kuyu kapan? Ngapa na si Kuyu? Teh si Kuyu, kapiting. Bukan kepiting. Apa nih? Dondo. Apa nih? Aneh teh si Kuyu, teh kepiting, teh dondo. Apa nih? Bukan. Anjo di kana si Kuyu, bahasa Mangkasar. Anjo di kana kapiting, bahasa Mangkasar.
Anjir di kanan apa? Apa nu kana sumpahin? Bukan. Bahasa Bugis si anjo. Bahasa Bugis si. Oh, jadi tegaman ni gorongin. Ngapain? Kepiting siapa bangkena? Puna kepiting antu salapan bangkena. Oh, Engka tasulege sere. tasulege saya tadi. Anjing lege. Oh, anel 5. Al sebe lagi. Sere. 2. Lalu apa? Setengah. Apa setengah? Apa yo? Berarti teh 5 na tuang. Yai, udah 5 na tuang asih lompeng tu karena bangkengku. Oh. Si Kuyu lagi bangkengku. Dan si Kuyu. Oh. Si lompo bangkengku. Jadi kau Bukan namanya manjanjan. Reke bayi-bayi gerung. Pakai baju baru. Sere. 2. Lalu apa? 5. Punna 5 berarti itu jarina tuang. Jari na tuang. Yo. Jarin teh kaman ni kudu di palapas. Teh korong. Akan temu korong. Ya kudu ka masih ana we. Dorong. Kanta mau temu ku pikir yang dorong. Tegaman ne. Angin senja kutui. Weh. Punna di kanan jetui ka. Temu bus kanai. Nian tu nasarenga uak kumai dinakke. Nian nasare papasan ku kumai dinakke. Oh, sabar ko. Tidak ko palapas saya. Tangan lagi. Corona. Bismillahirrahmanirrahim. Ang apa nang kiyoji? Salah palangir ko. Ulang kasih dikir. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu datang mari pati ngaluang, mati kananna, mati tolong ilakina, mati toma kuntunau. Pasagi memang. Ngapa lapas lagi dong? Weh. Ngapa kok? Boronan Woi, apa itu di belakang kanan? Weh. Apa itu? Menjadikan Dorabeka. Ribokono. Tidak ada. Apa itu? Apa itu? Ini di kana. Badi-badi. Badi-badi nih. Woi, Woi. Api ni ada nomor kodena. kere. Ini. Wah, nyo. Ini sing Kuasa ini nanti iyo, tagaliro. tagalan ko man tagalan ko. Ano na nomor pader ane? Nomor pader. Yamin na dalam bunyi to ayan. Oh, ano kami Iyo. Nah kanan nih kode ya. 1 lurus, 2 deh. Dua bengko ta sambilaga nga. Ta sambilaga nga dua bengko. Dapat Bahasa Inggris. Bahasa Inggris na. Ya, saya bahasa Inggris. Ande starter o terpor. Motor. Obeng to sekru. Berarti motor masuk bengkel. Bukan, bengkel masuk motor. Itu cumi. Nyanyi saya rene. Iyo. Nih, langir baji-baji gina. Nakana tuh Dorlo pa Master Lona. Dorlo pa Master Lona. Oh, pa Master Lona. Cipe migiginaga nga. Jadi siapa yang dapat ini? Ikaw. Saya. Kau yang dapat. Ah, kau sudah ada bagian. Begini. Kalau kita, kalau dia sudah dapat bagian, nanti kalau kita dapat tuang apanya ya kau yang mau ambil? Ikaw mo siator. Akin niya may kumuli. Ikaw mo siator. Weh, inak ke pula ganti gap tuang. Pala pa bangken na jinak ke kabulay pala pa bangken na tuang. Kau pana kanyin na mo. Ang ngapi kanyin na. Si sambungi. Kanyin na nakiro giseng. Weh, katay karelangan to eh. Ikaw apa na nanual le? Le paminuan watoro. Inake. Apa na? Pembantu na. Pembantu na. Ate tangga ya. Kami asin ng siri ane. Oh. Jadi tekaman nih. Kau pembantu na mo to. Punadikan di gapai tuang. Bertinggal masing-masing ki. Ah, jadi sekarang di mana kau dapat ini? Di sana. Di mana? Dekat Sungai Jeneber. Oh, berarti di sebelah. Oh, jadi bagaimana kita ke sana ini? Woi. Aminawan ko ni jalan tembusan ko may balian. Iya aminawan mo ko. Asko katitinduri.
belaan apa? Limbangan ay. Belaan ako. Sampai mati. Cuma ang ibang yang palimbangan ay. Katanya na sampai ni punikan palimbangan. Apa ji? Kakulen niya tawang anon ada karak ka. Oy, jadi na nilo kana talangi. Sakay kulanto. Iyo. Ikaw mo ron teski. Meski beg. Bukan na memang. Oy, ano turu ji baju sidu. Alu. Kulanto na balawa. Bete na ako. Ato selfie. Weh. Ingin belajar Pak. Bantu ngasin. Kau bantu Ikaw mo ron. Nakay mo kitirakit. Tunggu. Bisa lona lumpa Tunggu dulu. Lumpa mo ko teter sa lona. Ore lagi. Woi, tunggu mat, tinggal saya. Cepat kau. Tunggu nih. 1, 2, 3. Sampai apa? Jadi bagaimana ini? Di mana kau dapat itu dari tadi senjata? Di sini mana? Di mana? Apa nih juga? Ih, Api. Kau tahu api? oh, ini di kanan di imangnya. Bukan limang. Apa Tangan-tangan. Tangan-tangan, tiaya nu, jari-jari. Jari-jari di. Ini mi kapan di kanan tangan itu uangnya? Tunggu dulu. Punah tangan na tuan toh. Ini asara. Anbeng, Tangan pagi-pagi. Sampai. Saya lebih dulu. Parato. Tunggu dulu. Sayang. Lagi. tuan min nih, tuan min. Itu bicara dulu. Hitung banyak-banyak. Tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, ternyata koron lagi banyak-banyak kita yang tapak kau. Ganang, kangkong, wortel, papa, lami. Kayak tibur ko gapang. Jangan santan na sabu. Ay, Nah, penulangi. ulangin ba sekali? 1, 2, 3, 4, 5. Gua semi, tuan toje ni.